Stiglo nam je proljeće, meni najdrže godišnje doba. Lijepo vrijeme nas mami napolje, ali korona nas je prinudila da ostanemo u svojim kućama. Ponekad nam je dosadno, ali ne zaboravimo, u ovom momentu nam je najbitnije ostati zdravi. Pokušajmo na ovo stanje gledati pozitivno. Provodimo ovo vrijeme na najljepši način sa svojim porodicama. Budimo strpljivi i ne izlazimo van. A ova nevolja koja se zove korona će proći, a lijepo vrijeme nas ako Bog da čeka. Bez obzira na sve, sigurno smo u prilici osmisliti sebi neke aktivnosti. Trenirajmo, čitajmo neku knjigu, budimo pozitivni. Održavajmo ličnu higijenu, spasimo sebe i druge. I još nešto, oni koji imaju starijeg brata znaju o čemu pričam. Trudimo se da poboljšamo odnos sa svojim starijim bratom, kao što sam ja to uspio sa svojim dragim Džoferom. Džofere, brat.